Dobrodošli u Bosansku kuću, restoran Branke Sovrlić. Za nas kažu imamo najbolje ćevape u gradu, međutim danas ćemo jesti carsku pljeskavicu. Zato nam je potrebno 400 grama mesa, miješa se sa lukom i biberom, a onda se pravi nadjev. Nadjev se sastoji od sira, gljiva, kajmaka i pršute. Može i bosanski suđuk, čak i bolje. To je pljeskavica od 400 grama mesa. Prvo se raspljeska jedna pljeskavica koja ima 200 grama, a onda se kasnije pravi još jedna pljeskavica. Znači 2 puta po 200 grama telećeg ili mladog junećeg mesa. A onda posle toga imamo jedan važan sastojak, to je tajlandski sos sa crnim biberom. To je nešto specijalno što daje ovoj pljeskavici poseban ukus. A onda se stavlja kajmak, pa se stavlja sir, pa se onda stavljaju gljive i naravno suđuk bosanski ili pršut. Onda se to sve fino sastavi, vidite pljeskavice se slijepe, sašije se kao da ga krojač šije. Za nas kažu da smo restoran za gladne oči, zato što su nam porcije jako velike. Evo i ova pljeskavica sa nadjevom ima oko pola kilograma, čak i više. A kako to dalje izgleda? Da li će gosti biti zadovoljni? Imamo jednu lijepu gošću, slučajno iz Beograda, nije bitno, ali evo tu je Monika, reče da se zove, pravnica u Beogradu, a u Sarajevu, degustator, bravo. Niti jedna ćevabdžinica u Sarajevu nema dozvolu za služenje alkohola. Samo kod nas imate i vino, i pivo, i sve ostalo. Pa živjeli!